I 10 pimpare, evo nas u novom videu, našao sam, uglavnom, znači igramo Soda Dungeon, da, tako. I uglavnom, našao sam tu igricu na Steamu, bila je ona kaj na prvoj listi, drugoj, kaj ja znam, kaj je bila, nema ni 100 megabajta, 70 megabajta. I rekao ja, pa izgleda zanimljivo, pa da skinem. I sad da mi je prvi put dođem u nju, pa ono, da vidim kaj ima. I vi ste ljudi ki s menom, tako da ono, nadamo se da najbolje bit ćemo. Uglavnom, kaj bi sad trebali svačati stisnem. Isterična vrata, tarana. You picked the wrong house, fool! Another song like that, ne da mi se. Okej, ovo mora da mašitat, ha? Nemam ja onaj glas, nema veze. Čitajte sami, nemam ja onaj glas, koja je to riječ? Nema veze, nemam riječ. Okej, ovo je neki hipić, napušeni, autistični, kaj uđe, soda junkie. Wow, podrigo se, jej. Sad smo zajedno kaj ne friendovi. Bla bla bla. Okej, kaj sad? Okej, sad kaj? Okej. Aha, ovo je više manje kaj klikće mi napada. Wow. Stvarno. Oh man, treasure, I'm invincible! Click directly on air enemy to default to your normality. Ouch. Oh, I'm gonna kill you. Fuck, what sam ličio. Nemoj da me biješ, to boli. Ha? I didn't even feel anything. Besni zajec. Zajec. Če da bijem zajca. Besni zajec. Beži zajec. Besni zajec je neki jaki. O dobro umri. Hey, I don't feel so good. Come on. Sweet, I'm going to be sad. Daj ubit ćemo što. I tu treba umriti. Ne, puđa trebam napak, nema mamet neka. Fu. I don't want to fucking kill. Pussy. Fucking pussy. Kaj sad? Tu? Sad ima iteme. Kakav igrač. Okej. Haha, gdje sad sam jači. Bad boy. Sve iz prve, easy. Boy. Kaj je zajec, sam sam uvijek. Pa da nižem. Kaj je zajec, dva put sam te potepao mrtav, a? Iz prve trepadneš. Ti zajec, kaj je on dva puta, ovak nema što da zajec. Ot na mene, kaj nešto tuča? Lijepo pici. To je neki, zake se širi, gleda. Okej, pa i to je tučak od dječak. Kaj ima još jednu tako. To je neki agresivac. Kaj će meni, ubio sam ga. Beži. Money. Okej. Ovo će reći tim. Hey there, my friend. It's look like you. Good.
Dungeon Chief. Oh yeah. I see we can help each other out. So the boy. So the boy he isn't gonna get very far. But I can hunt to fix this place up a bit. But if you can help me to fix this place a little, you'll see some new clients coming through. Da moram pomoć, da bude lepo. Još malo. No. Aha, sad ću kupit ovo. Ovo je najbolje, ja? Okej. Ovo je postao najpričaniji. Okej. Sad sad izađem. Ne. Okej. Ovo je malo čudno. Greetings, adventurer. Well, portion of adventures. Da, moći mi nešto prodati. Da, od njega kupim stvari. Kako tam je treba? Ovo je fakat da je. Da, evo umri, jedan gol mi falio na to. Dobro. Ajmo. Haha, dakle sad crn bio onaj bio, ne. Uglavnom, sunče se, i to je za ljude. Znam, moramo mu dati ime. Zvaće se Bobby. Ano, Bobby, ronkaj. Kaj je zec, i to ne bude preživi. Bobby, rokaj. Bobby, po njemu rokaj. Bobby, ovo je zločist. Rokaj, Bobby. Bobby, critical. Bravo, Bobby, bravo. Ups. Bobby, ovo je neki agresivac. A eto ti nema protiv mog Bobija. Štija. Šti nema Bobija, šti. Nema. Pa samo critical, ljudi. Je, Bobby. Čurna, gdje dolje? Zec. Beži zec. Besni zajec. Idemo na ovo. Pa ćemo... Mrtav sam, da. A mogu sam ovaj preći. No dobro. Mogu dva imati. Pusi. Moram naći kupiti još. Ja. Nemam dosta para. Treba ići para još. U gamac skupo. Ok, bankara bi trebao mi daje pare. Kaj ovo? Ok. Go! Bobby, napadnika. Ne, ti si...
ti si Rudolf. Rudolfe, rokaj. Tako, Rudolfe, sinutine. Rudolfe, se i bije. Ti na ovo, ti Bobby rokaj. Rudolf ima mač, a ne, ovo je štit, a ne Bobby. Ne mre tako. Bobby treba mač. Ovo je štit. A dobro. Pa evo ću prestam tamo gleda. Aha, ti čurno, nemoj ti na Bobija. Ti tako, sa. Tužno je kao ova igra onak prelagano napravljena i sve. Fakat je onak, kak ne kažem, navučeš se onak na nju. Fakat je zabavno. Što je fakat tužno, fakat je zabavno. No, on ful je zabavno. Ko bi rekao. Ti si neki veliki, ja. Kak mu može? Volim odiko. Drveni mač onak ubi divovsko. Giant. Golem. Kamenom. Čuda. Kako? Daj umri više. Idemo sa 7, to mi je sretan broj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ok, ne moram vidjeti kaj je tu. Ok. Pođe da me bije. Da ne moram ubiti muharu jer. Pa crkni muharu. Ote muhara. To malo jako. Kaj ovo daje? Će mi ostati spremljeno ili mi ispričeka moram, a brate. Dobro. Ovo je fakat zarazno. Mogu itemy neko... Okej. Piu. Nie dacie. A, Bobby. Rudolf. Rudolf. No. Što Bobija ćeš da biješ? To niš Rudolfa. Tako. Malo Rudolfa 2, ne budi tak sebi. Puno para dobro. I opet biram. Dolje. Ne treba sam desno. Nisam. Hehe. Ćeš umret. Nemoj. Što da je dobro, što si koliko damage-a možda primiš. Ovo me daje para. Što
je. A daje damage-a. 7. Pa dobro, umri više. Što je jak. Dobio sam kamen. Ok. Ooo. 5 ali koštaju pare. Pa dobro. Ima se, meže se. Može. Tako ćemo... Kao je to? Ok. To je to kad je dobro. Gamneš upgrade. Ovdje kakve radi. Kako da je damage ovdje? Ok, 7. To je lijepo. 14. Critical je malo žestok. Pa ovo sad ide poput nazvana. Sam tak. Ovo je fakat jako. Fakat uste lagano. Gledam mi... I čurnu. Znači besni zezane bile. Ovo su... Kaj znam, nemam imena više fakat. Prem cijelu biblioteku. A hodim sad. Ovo ćemo sad. Što odmah tako jako? Jesi bijesan, šta je ovo? Kaj trebala doći ona muhara? Juuuuj. Ambushed. Kak prima damage? O, sad idemo manje. Joj, brate, što se ga porokali? A ti cijeli Iron Armor sad imamo. To postaje fakat dobro. Zanimljiva igra. Uglavnom ljudi, igra je fakat zanimljiva. Tu bi trebao sad, ja mislim da završim. Vjerojatno ću snimati još, ako hoćete i to je bilo to. Ćao!